Hello, hello. Hoto indi weta muno. Neno makwani, Makwani biro. Makwani tuko kwenu? Kibweze no kwenu? Kibweze. Kibweze. Jamelo no wazua. Ngaina kwa vime. Kijuada. Masina lene kukonyi. No, kugudweza la gude no gere. Oh. Masina le. Be mundu ni chairman wa kanisa Ora basande atoete chiarindi. Atoa jale diwa. Chiarindi no yani mukani chiarindi. Oh, chairman wa kanisa na mukani we jale diwa kanisa. Atulesa. Mukani ni chiarindi wa members. Chairman wa kanisa all. Ake mukani we chiarindi waga. Ni matiwo bisini lo. Ni pastor. Mati wa kana medwa. Tiko tiwa market tiwa meti peche pastor ko lakini no sio kia matia obo bate kwa eli okay me usini kwa pastor na meti pastor mosi meti pastor mosi ko pastor matia bate kwa eli Bembo yena pie yo ya chairman yuzu ya chairman mosi na maya manadinza madinza manona ndikae manai mamize maya ine kana ndikae mana na yu ndakitali oka bizlovu ko waindo mukulia kwa mwaya mboye ame mwesione wakwira mboye suye kwete mazeua yule matanezo ya mazeua mutona ikata mwamira mutona okwa yuma nona na ketema ine wa mapoint takwa anatwila anazia matwila ngite na mpaka siaya metele kana nitona ikata kokwa ya ngite ne kukuza ayate ya ngite nekwa ngite ya mogwa na mpaka na ya kata ya mogwa ya mogwa iya yule acha mogwa maile kata mama na matindugu maachangamuka maya kibeti kinambio sama sio ikone yo zundu isama nama kutweka ukatala nama baimusio no mo witha kwenda ndekeno untu wa nama ukatala nama no yiki ya miao ikatweka sume ikondo ligeleziana ele si 14 sume 14 by the time ba wetinanga wewa eza mundu andikitete baka mukadhi atwekai ozu atwekie mutala jao mutala nama nganya kwa wandi ata tanizia mukanenge mundu kuto mulo na atwekie mutala nama ndutala ngite nene kwa nama tene mpaka tene kwa maya nama mama muse ambo ndio kuna maround after maya kana maya binoya ma kuna maround we kibeze choni cho kine ke cha ya nya ngite ne ya kana ne agwa ngite ne agwa mugaga ya mume ngite ne ya kana ngite ne agwa mpaka ndio neka yo weze yu mume bo kiona yu nebinda za okwa mbayiba tawo okwa we nondongo ayatambuka amwane binda za kwa kwekata ya kugwa ngitene yakwa na yu mpaka tuyo miona na nebinda yakwa yu ya jao kugwa nyanda ugona mboye noto kweza ya ina ikwete
na kuyini na bawa lakini ni yakuya na mabati yao kona mayite ko ne kiyoya na onye mweno mbona okona nganya tindu mzee na kwa na bando ya utabia ona mpaka yuyu boila na to iye kwenu sio ndo siezi achao sio ngi na nengo utabia ndongi loti wona te kaleta ba mundo yo ndiko andikitheti next of king andikitheti mwetu amwito ndikwenda ndiko ikia ni umbola na indi nikanienda kuthine mutheu naga mukase na kwa tondu ngona no niendete rado imwe itatayo imwe kana mbeta chao pastor na mbeta pastor na mweta ase nienda nako kumbula wevo amwea nye nyamba mbokuta byundu mwe Siari mundu kuta chairman wa development wa kanisa tindu na mundu ngozo kutabia ndanoka kwitha kuambia kwitha ninaku na imotwae na kune mwana imotwae ina atiye chao kana na yakakotia kau ka okioko ya ngite nirakwa nisinika kakamata visi tikako tikako nende cha muhimu amona maumbola mana mami na kumbola yuni go mana siokie mungu mwanoka ana umite ngaleko yake West Town mianoka kwa apologize mitoto mama sivitale ane mugo na nene sebet ayu na kwa apologize mundu nzembetu ni sebet ndini ungama inyangi ngitere ni Ngawana kawaziane asa ego bongo zidi ida ukambaka mpaka yoni yono na gina ngite mpaka ya boda mpaka you pass the material the mother Nipole mtu wakina ngitezu Uzea kulia ngite ni wakini waja mzee atiwe ngaline atiwe ila wata alama ya mshtuko alama mshangao mshangao yangi nake beti ba be open nuka ike mundu yigara niwe yigara yala niwe yigara wana kureka mundu omena na mbola ziendo okay siana uito sina uito maundu maingi mona atane umbula ndana weta unaumbulile anawetie maundu maingi muno mpaka makwitha ndona sister ake sister amuka na maundu ala sister ake mutavitie na ala mabangite eka kingi kwitha mukatiwe next of kin wabala maili eka kingi kwitha ndu na sister ake eka kingi mundu mmekwa ona kingi bize joko kutabia nugwe ngitene ya gwe chani chairman wa development zale kwitha na bako mundu masianiti makiliti
mume musangane wangi kindu chitu nenda kinonizia Andu hii maundu ala wega makindili ngaini omombo ananzia simbombo no imagine ezule umbo ona kikuja ngite kikuja ngite nenda ati mama tuwa na alama hizi yote alama ya mba na apologize mani ni na ngite na zile yeye muniza no kwamba take time utanamba react to situations ndikala imambie kwati yabaka mana ngitelo wa hechao is automatic ngitela ndiyako matuwaziwo ndei yata babulie bese rekata ngite ayende kukole kukibeze kiyele yuko yemtona teme okuye ngite kala niwe wamenena ma utestira kwa nikatamuikaje ayezo kwa muye yina tule tembe tinyo next ake muntu myasendikwenda maundu aso anakule katika bese mpitisi ya muntu kwenda anachoka kulene aya na segment kwazo tekimejaje yina nokugwa na ene zindu kukwe na nokutro didio ndei anakwe kangutamye actually anakebeze kiinaite kinaichoka nito kinokioka ngite yaku yaela ibangi itine yes that's yango zinge mombe azia ngai wati boku bailo kwa mundu aunje atola kwa nikio uye Bada kila kitu umanika ni what's next nime jaga like what next ni kuikalania hii meka ila kuikalania mekalania ata etina wasiri hizo ondeze kumboka akoma bina bangi wona tuikalito okomisi ni kalito esiri akoyu maisha ni sili yona mjanja na kiviti chake mombe ndanete bona kiviti chake ni sili beziri ndo nakumbuka ona ndizika imwiko bezili ndo nakumbuka kwa ndiye noka ni nuka ki ni nuka ngethio na ndi chamana ngasiata ona gongwe thia ndage bezili ndo nakumbuka kwa ne nuka ndimwithia ndo mwithia ni uto ekulia netele okite twasiaka na twasia kwikikata ndimwethia gugu na ni sili mbingi mono akaingi oneka we ye imukibeti wemboni bezili siakwa wisi na chukuzia kunezi na imagine ngautabye ne ndondo we mano no kanda le to emano na yuto tangaza nundu rekala naseneza no series kupita ni white mutongo zimu kwaje mutongo yuto to muendete bezili wisi sienu manjini okay undoga my dad and my mom nintana nundu wenu okaziokokegwa mbirawe wetheagu yue mwana akakenge kaetheyu we use with my dad lusi mwana ni with proud konethe ayona inya na menda mema maika na kamera nini wewe winda kamera wewe product yo ukaziokokegwa ana diti kaidea kwa na ni mungi kwanza mtumio wamenete muno ala hiyo asiwe mundu waenda sia kwenu mamu serious nyene mundu anderia nitawa Mukamba Mujanja chuo cha muthenya bendu metha na wonzu mayonekana metho lakini mageka maundu manene kutela mpaka meno otoni uyoneka na no kweli muisie ukupe wa mundu ume umaneka ni muka